fail to say thank you. Riri fururi ukoretwo gumeirwo nenda mathia ya ungumania honge-ini itiganite cia thirikari, atongoria matiganite ni mathiete na mbere kunyita mbaru makinya maria moetwo ni honge itiganite hari gutigirira aria maugumitie kigina kia Kenya ni moerwo makinya marumu ma watho. Sisi kama Jubilee na serikali na opposition tumeungana 100% kusema kwamba there will be no sacred cows when it comes to the fight against corruption. Kila mtu atabeba mzigo yake mwenyewe. Matogoretio ni Senator wa Nyeri Ephraim Maina, atongoria ni moretie gutikage na muthutukanio o wothe indi watho kinyanerio kuri aria othe makuruhanitio. Mtu akilipa ni yeye ameiba peke yake. Okay? Na ile niliona watu wengine hapa wakisema sijui fulani ni wa kwetu. Kama ni wa kwenu, enda kwa jaji umwambie badala ya kufunga hii mtu mimi nifunge. Corruption is individual. It is not by association. It is not corporate. It's not even an ethnic community or people from a particular area or the people you associate with. Kenya iko na legal systems na iko na legal processes. Sisi tutapigana na corruption under the law while respecting the rights of every citizen mwenye ako kai taifa yetu. Turioshigie ungumania, muthikafu wa kanitha wa Steward Revival Samuel Gashawajiriri ni aikitie muhwa wake akimenereria aria marekuruhania na ungumania akimagweta tatho cia uthii wa na mbere wa bururi. Tikwenda kuigua andu makiuga ati ruriri rwitu nirwo rwatagetwo kuu ni kuhitia kunene muno. Mundu muici ni muici na muici anyitwo ni atwarwo igoti-ini na indo ciake itahwo ciothe, indo cia muingi icokio tondu mbeca iria turiha magoti. Ningi ruhonge rwa magoti ni ruritio kwaga gutuika tho ya gwetha wagiriru indi matuike akinyaniria a kihoto. Andu aria mathukagia muno bara ya ungumania ni magoti maitu. Rutarwo rwa president wira ria arutire ni araugire andu aria othe a procurement na kima step down nigetha marikurutwo ringi. Ukona andu ni matengera igoti-ini makagira order. Uguo ni tukuga atiriri bara ya ungumania ni guthira koro honge ici ciothe cia thirikari ciahota kunyitana. Kwa ihinda riri ekwirwa nene ya ngukumio mahingiritwo metereire cira wao twarithio na mbere. Handu-ini ha Kameme TV, Ritwa rakwa ni Bataru wa Mwangi. I appear with Mr. Kashoma.